Pozdrav svima i dobrodošli na mom kanalu. Ovoga puta ću vam pokazati kako na WhatsAppu postaviti melodiju zvona MP3 da vam zvoni umjesto obične. Pa da počnem. Uđete u WhatsApp, a zatim u obavještenje. Ovdje idete prema dolje. Kliknete na ovo melodija zvona. Uđete. A zatim prije samog početka treba da odaberete, znači, kada skinete muziku preko sa YouTube ili preko nekog programa, znači, da se čuvate na neki od foldera, kao što sam ja recimo u ovom slučaju na My Folder Music. Tu kliknete i prikazat će vam se, znači, sva muzika MP3 koju ste skinuli. Evo, kaj sami što vidite. Sad, znači, treba da odaberemo pjesmu koju da postavimo da nam zvoni. Evo, ja ću u ovom slučaju odabrati melodiju Deniro i Kristijan Golubović. Znači, kliknete na pjesmu koju želite. Ovdje će da zvoni. Zatim, znači, kliknete na ovo OK. I vidite, sami, znači, melodiju zvona sam postavio ovo, znači, koju sam odabrao od Deniro i Kristijan Golubović na vrhu. I znači, tako će da mi zvoni kada me bude neko pozivao na WhatsApp. Tako isto i vi kada ovo napravite, tako će vas zvati, znači, po vašem izboru koju melodiju postavite MP3 da vam zvoni, tako će biti, znači, kada vas neko zove, ta melodija će vam zvoniti. To bi bilo sve u ovom klipu. Zapratite me na ovom kanalu radi još videa koji će biti uskoro objavljeni. Pozdrav, do gledanja.